Ngimpingelele ngiphinde futhi nginemukele namhlanje ngaphansi kwayanda STK Media. Kamera ngusabelo-ke ngokwamhlongo ngaphansi emsinga lapho engiqhamuka khona kanza kwethu. Thanda ukuthatha leli thuba leli ngibonge kibo bonke abantu abasubscribe ngaphansi kwale YouTube channel yethu. Yenza kahle kakhulu kulezi zinsuku nganza kwethu. Ngaphandle kwenu ngeke sizisebenze ukuthi. Kanti-ke ngaphandle nje kokuchitha nje isikhathi nganza kwethu. Namhlanje siphathele indaba nje-ke indaba kwezingaqeda isizungu bakithi. Njengoba saziyo nje ukuthi sikhona sikhulile lonke leyo thina njenge-under STK. Ngaphandle nje kokuchitha nje isikhathi asivele nje singene straight izo esiphethe. Oh, usukhulupela usuyisipakpako usunje. Namakinopa wasafase kahle mfana usuyikhinya ngeshethi kanje hayi usungafuki mfana uyinkunzi yeblamani hayi izinto zokuhambela kahle mfana ngithi angikubongela osukwini la izolo lapha kuqhude manikeneke wokhozi ngikhathwe nomfana omncane umdumazi hayi inqina yenu ihambe kahle kakhulu bafana bakithi ebeningivumele yona lencelebana zakho ningikakile nithi nifuna umfana sinayibethele la ke ihambe kahle kakhulu ngiyanibongela noma kanje kuye kwala ke esilwane senihamba naso sabuye sala abafana bakithi anisamdedeni umfana enjoy kahle iwini yakhe senimkhumbuza ikweletu manje zakudala zale ko 2015 senithi sokubamba uyawazi uDoto wawenza ngo2015 hayi bafana bakithi anive nikuthanda ukusonga kodwa yazi nisonge ngathi nilephengele epheminyawupe kuyize kancane hayi khuloleka wena malume sisazompemela sizombamba hayi kahle bafana bakithi angikho ke kodwa lapho nakho la ngiyekhona awuyeke phela inkonzo yami lento soyenza ngoba awusangilalisi kahle kulezi insuku ngiphupha kabi nje kanti welo ubhezi uyangikhotha la ebusuku ngilele uyangikhotha usuzuyazi nanokuthi ngitesta kanjani ngiteste ngathi nginoshukela usugijima ke manje usiyosakaza ke le koZululand ke manje usuthi hey umgugu noshukela hayi mfana kithi yeke lento yakho ngoba uyazazi na ukuthi udedema kanjani uzothi mase ngikuqhuntsula la ukhala umemeze kuzwe lonke izwe ukhala uthi umama wami umuzi wakithi inhlupheko yakithi impumelelo yami iqalekiso uxuba indaba gijima ngisaba kobhuti bakho bese ngikuhleka ke mina mfana wami ngoba ngiyayihleka into engasile baqede ngikuxishide memlonyeni ngoba ingane emayitetema mina ngazi ukuthi ithuliswa ngedini suka ke kanti-ke leni inkulumo ka-Ali umfokamgube kade ephendula kiyo igcukamelisha ngapha emva kokuthi nje igcukamelisha bakithi lifike nje-ke lagadla kuye kwenye yama-interview kade linayo kwesinye sey'teshi zomsakazo sakhona lapho KwaZulu-Natal ukuthi-ke laba kubuye kwaphazamiseka kwakhona lapha abamfaka khona ngentiswaneni yabo kanti ushukela indaba kashukela beyibheka namhlanje kuseni so bafuna nje sonke siyi-South Africa ngicela sibhubhe sinomgube ushukela ukuthi engahambi ngoshukela alright engikuthandile noma mhlampe-ke nje-ke engikunothisile kizo zombili lezi nkulumo zalezi iy'nsizwa ukuthi-ke nje-ke kuyancokolwa bakithi akuliwa kuyadlalwa ngoba-ke nje-ke igcwamesha libe seliqhubeka-ke nje-ke futhi lakuveza lokuthi cha libongela wonke-ke nje amaciko athe nje-ke akhipha ingoma exwayisa abantu ngalolu bhubhane lwe-COVID-19 esibhekene nalo lisho kanje so bafethu ngasikho-ke lapho ngoba ngishilo ukuthi akunambani ngizela konke ngihambe ngokuthula la ngihamba khona ngidelela umuntu nje futhi ngixolise ngiyaxolisa maze umuntu uyala uyahloba bafethu ngalibi igcukaza so bafethu lokho bafethu shaya ingoma kwamnandi bafethu nozakwethu bonke abacula umaskandi nabathe basukuma benza ingoma ebikhombisa abantu bafethu siyabonga kakhulu sivaleke nje ivideo yethu namhlanje sithanda ukuthi sithathe leli thuba leli futhi kakhulu ngenza kwethu kakhulu sibonge kibo bonke abantu abasubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu siyabonga kakhulu ngenza kwethu mangukuthi nje ubunga subscribe sacela nje ukuthi wenze kanjalo ngenza kwethu like futhi ushare umndeni wakho kanye nehlobo zakho bese futhi ungakhohlwa-ke nawo ukusilandela ey'nkundleni zokuxhumana bakithi ku-Instagram siyatholakala ku-ayanda_STK bese kuthi nje-ke laphana ku-Facebook sinalo ikhasi lethu ka-Facebook okuyi-ayanda_STK_media siyabonga kakhulu ngenza kwethu kuze kube futhi nangokulandela